مرحمت گیرین. باری بسیار خوب و ارزانی افتاد. ها گلمراد؟ سلام علیکم دوستانی عزیز. شما از کمشوی موی سرطان حسی میکشید و از کمشوی ریش و میخواهید بزباله شید و برعکس خراب شدن میخواهید و سفید شوی پوست شما را اذیت میدهد. پس هیچ خواطر نباشید و شما یکی از کمپانی باورناک رو پیشنهاد میکنم که با خواست الله و با کمک دستگیری اینها به همه آرزوهایتان خواهید رسید. با رقم‌های در روی اکرانتون بوده زنگ زنید، حتما با شما کمک میرسانند. دستافکا با تاجیکستان در مدت 3-4 روز میباشد و با شهرهای مسکو، اکاترینبورگ و سن پترزبورگ در مدت 1 ساعت است. یعنی در مدت 1 ساعت شما میتوانید این چیزها رو دسترس نمایید. و با دیگر شهرهای روسیه باشد در مدت 3 روز میتوانید دسترس نمایید. حتما زنگ زنید، شما رو انتظار هستم. عشقم، التماس مرا تنها نگذار، نرو. مراد؟ التماس نرو. مراد اینجا هستم، شد نمیروم. در نزدم باش، التماس نرو. نمیروم. التماس نرو. مراد بیدار شو. التماس تنها نگذار. اینجا هستم مراد. التماس نرو. نه بیدار شو مراد. نه بیدار شو. نه. بیدار شو. نه مراد. مراد. نه مراد. نه مراد. نه. مراد بیدار شو. نه. چی گپ است؟ چی شده است؟ چیکار میکنی در حجره من؟ تو خوابی بد دیدی، در خوابت گپ میزدی. خوابی بد؟ آخر بس کن این کارها را. بگو که از خوابت استفاده کرده تو را بوسیدنی بودم. چخیل بوسه کردن؟ تو دیوانه هستی؟ زود از حجره‌ام بیرون شو. با تو نیکی کردن هم گناه است. رو. شرم ندارده؟ دیوانه است چی است؟ دیگر کار ندارم که تو رو میبوسم. صبح بخیر دخترم. جناب عزمی؟ صبحتان بخیر و شادی باد. شوهرت کجاست؟ شوهرم؟ جنجال کرده چی؟ ایوست این خیلی کار گذارد که میوه گذارد بعدن جنجال کنه داخل. این چی کار است؟ شوهرت را صدا کن. جنابی عزمی چخیل شوهر؟ چی گپ است در صبح بر وقت؟ یا خدایا صدای چی است؟ جنابی عزمی؟ مراد؟ پسرم تو زنت را رنجاندی؟ چخیل زن؟ ناشکر رو بین. آخر این دختری بیچاره 2 هفته از بالای سری تو جدا نشده، همیشه تو را نگاه و بین کرد. تو باشی چیکار میکنی؟ او را برنجانی؟ ای چی گپ است؟ اوف کاری تو نباشد برادر. پدر؟ پسرم تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی اینجا؟ پدر من وای
پسرم اینجا چیکار میکنی بگویم؟ اینها هم خانه‌دار هستن. تو چیکار میکنی با این زن و شوهر؟ زن و شوهر هستن؟ آخی پدر، من به زیارت مراد آمدم. بیمار هستن که پسرم نمیفهمی مگر؟ آخر اینها در ماهی اصل قرار دارند. عقلت را کار فرمای. آخر آنها باید تنها باشند. نمیفهمی تو؟ کنی رو زود. خوش مراد پسرم، بار دیگر خدا شفا دهد. زینب، آخر دیگر شوهرت را نرنجان دخترم. این آدم از پوشیده شدن جان میداد، قریب بمرد. جنابی عزمی، من کافه رو باید کشویم. شد، من هم با تو میروم. زود باش، جلوی پستک را گرفتیم. زودتر. باز و بیرون نبروی. تو حالا صحت نشده. مرا فهمیدی؟ چه خیلی که فرمایید خانم. جنابی زبید، اگر کوششی با بیرون بر اومدن رو کند، هر شکنجه رو که میتوانید به او کنید. با جان دل میکنم. بیا زود باش، اینجا میرویم. رفتیم. زود از اینجا دفع شو. زودتر. رفتیم دخترم. مراد گوش کن. اگر با زینب خانه دار شوی، در چریک کلانی پاچت میپرانم. همکار چه خیلی خانه داری؟ بابای بیشرم کار ندارم، خودت میدونی. بیامونه ای دست تو نمازی بامداد خوابم نبود. خدا بگیرد هم خوابهای بدی دیدم که. خوابی بد دیدی؟ اصلا هر دوی تو برایم خوابی بد شده. بس است. حتی تلویزیون تماشا کردن نمیتونم. کافی است. بس است. پیش از زبید رفته از آن زن پرسم که جنگاور کی است. ای میانمی. میان سلن جان. ماشین را در دوری گذاشتم کو. این دختر بیشرم ندیده گریزم. مراد؟ ای وای دید. من به تو نگفته بودم که از خونه نبرو. زود برگرد. کنی اینجا بیا نگرز. امشب به تو در خونه نشان میدهم. اوه نوزیا، اینها در حقیقت زن و شوهر شدن. من نفهمیدم. خانه‌داری رو یک سو گذار صلحیه. اینا به نزدیکی جدا میشوند. در بینشان یکدیگر فهمی نیست. استوکی می آید. شما چیزی گفته ایستادید؟ هیچ چیز. نه هیچ چیز نگفته ایستادیم. زود از پای کار شوید. این رو بینه. رفتیم صلحیه، از قفای کارهای خودمون میشیم. مادر جان، تو هم تخمی با حسیب میخوری؟ بسیار بلذت است. آنی نمیخورم. به این مازی نگاه کن. یک روز آمد و یک هفته شد ایستاده است. نمی رود، دیگر نمی رود. زنک جان، تو هم کمی تناول کن. بسیار بلذت آمده است. ای قدیر، من چی میگویم و تو چی میگویی؟ حضور زیاد من با اجازه شما میخیزم. هجری؟ چیز شده است؟ رفتو؟ مادر تو چرا با هجری این رفتار میکنی؟ ای من چیکار کردم آخر؟ خودش خسته رفت. عادت نکردی به دوست داشته من.
رفته باشد این بچه. زنک جان کاش کمی دیگر می ایستاد. او نباشد کی برای ما تخم بیرون میپزد. ای رفت، به خدا رفت. بسیار خوب شد. هجری با کجا می روی؟ با مادرم اهمیت نده. من و پدرم بسیار می خواهیم که تو اینجا بمانی. سلام. من تو رو دوست می‌دارم. سلام و درود بپایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درودی ما را بپذیرید. الهام جانی شادی هستم و نگفتن که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنم که شرکتی باورناک به همه چیپته های خود یعنی که کفالت میدهد. شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه، مسکو، پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غریبی به وطن، از وطن به دیگر گوشه و کنار روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنند و آدمایی که عائلوی سفر میکنند حتما 35-40% سکیدکه کرده می شود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد، باورناک. خدا نگهبانی همه شما. تو جان در بدنم از دوستت می‌دارم. این رو هیچ وقت فراموش نکن مایلش. جناب دکتر، خواهش میکنم با بیمار کمی صحبت کنم. خسته‌اش نکنید، او حالا به خود نآمده است. البته جناب. تو اون دختر را بسیار دوست می‌داری همین خیلی؟ من هم اژدها را بسیار دوست می‌دارم، ولی او دیگر نیست. وقتی که از اینجا برایم دوست داشته تو را حتما میکشم. خاموش باش. کنی گپ بزن. جنگاور کیست؟ چرا اینقدر دانستن میخواهی؟ کم بپرس، جواب بده. جزایم را کم نکنید. هیچ چیز نمیگویم. چرا مرا بیدار نکردی مراد؟ از کجا برآمدین ها؟ نه نباید زبای داند که جنگاور کی است. بیدار کردن نخواستم همکار. برای چی همکار؟ یا که دلت برای من سوخت؟ چی شد؟ یگون چی گفت یا نه؟ میگوید تا شرطنامه را نبینم گپ نمیزنم. نه چشم کلان بلوغ تکشو ببین. این چی است؟ شرطنامه. کنی چشم تکشو ببین. اگر گپ زنی بود جزات سبکتر می شود. گپ زن. جنگاور کی است؟ موازین
مؤذن؟ چه؟ مؤذن گفتی؟ کدام مؤذن؟ مؤذن نام نداره مؤذن. آتش گپ زن. جنگاور. فهمیدم آخری جنگاور را نام نداره دو. همکار چی شد؟ خدا لعنت کند. دکتر نیست در اینجا. تکمه دعوت دکتر رو پخش کن. دکتر بچم هجری بچم رفت دیگه برنگشت 2 هفتهش در خانه همواه. آقای سعدی بچم ایدرز دادیم چکار کنیم؟ خیلی چکار میکدیم؟ بچه از خانه داماد چی دی؟ هجری می آید. چی؟ ای بچم آمده ایستاده. مادر جان بچم پدر جان اکا جان جانم خواهر زیبای من سیرم من شما را دوست می‌دارم. ما هم تو را بسیار دوست می‌داریم بچم. نفهمیده اگر شما را رنجانده باشم حقتان را حلال کنید. خدا با این بچه چیده باشه آقای سعدی؟ احوال بچه بسیار بده. همکار در کجا میگردی؟ تمامی امنیت را کفتم، در اتاقت هم نیستی. چیکار میکنی اینجا؟ 1-2 حجت را کافتم نیافتم. چی شد؟ بخیر است؟ دیگر چی شود آخه؟ خریب کی بوده این جنگاور را میفهمیده که این زن مرد. این چی گپ است همکار؟ کسی که روی جنگاور را میبیند میمورد. خیالی سخرات کمی سر و نر حاضر باشد آتش مرد. نه برادرم، من هیچ نیتی مردن ندارم. از پس زندگیمان هستیم. من چهره او را دیدن نمیخوام آخه. کی بودنش را فهمم همین خدرش بس است. یگانه چیزی که در دستمان هست مؤذن است. مؤذن چی است باز؟ یا اینکه این کد مخفیش است، یا اینکه جنگاور کارکنی مسجده. چی میدونم همکار، من نفهمیدم. حاضر چیکار میکنیم ها؟ یا اینکه تمام مؤذنای استانبول رو جمع کرده اینجا سوال جواب میکنیم که کدام شما جنگاور هستید یا نه؟
ҷанговар ҷони маро наҷот дода буд. яъне касе аст ки маро бисёр дӯст медорад. агар ин ҷанговар муаззин бошад, муаззинест ки маро бисёр дӯст медорад. ҳиҷрӣ? не дурусташ ҳамин аст. бояд комиссар мурод ҷанговар будани маро аввал аз худи ман шунавад. не сафсата аст. ҳиҷрӣ магар ҷанговар шуда метавонад? чиро гуфта истодам? ки бошад муаззин? муаззин ки бошад? ки бошад ин муаззин? чӣ медонам ки ки аст муаззин? дар мамлакатамон миллион муаззин аст. биё. ҳиҷрӣ? салом алайкум. алайкум салом. бифармо биншин. ба хайр аст? чизе шудааст? комиссар, дар як масъалаи муҳим бояд бо шумо суҳбат кунам. хуб, суҳбат мекунем ҳиҷрӣ. чиро гуфтан мехоҳӣ ҳиҷрӣ? мурод. ман ҳиҷрӣ, биё дар масъалаи муаззин гап мезанем, баъдан бо мурод суҳбататона мекунед. ҳиҷрӣ, медонем ки ту муаззин ҳастӣ. иқадр савол шапакат кунем. ягон муаззина мешиносӣ ки ранги Аъзам Ғафуров ҷанговар бошад? зубайд, туро бисёр шаттаи муаззин мефоридааст ба фикрам. мурод, ту чӣ гуфта истодаӣ? чӣ мегӯӣ? саволи ба ҳиҷрӣ додаат ро бин. муаззин одам мезанад магар? муаззин танҳо азон медиҳад. ҳайрон мекунӣ ту. вале чӣ хеле ки ту гуфтӣ, ин аниқ ягон лақабе аст. яъне ин муаззин аниқ рамзи махфӣ ягон кас аст. ҳамун зани бадбахт намемурд ҳозир ки будани ҷанговарро мефаҳмидем. ки будани ҷанговарро шумо нафаҳмидед? не, нафаҳмидем. домуло ҳиҷрӣ, дар зери калимаи муаззин ягон рамзи махфие ҳаст ба фикрат? вай ҳиҷрӣ, чӣ суҳбат кардан мехостӣ? ҳа, комиссар мурод, баъдан суҳбат мекунем. ҳам шумо машғул ҳастед. ман меравам. рӯзатон бахайр. рӯзи ту ҳам бахайр. ҷанговарро пайдо мекунам.
سعدی بودم سعدی بودم و بچه ما را مجبوری در اینجا کپیدن بودم خدا دیده بودی که چخل بچه من زیغ بود خلاصش بکنم آسیه میم برم بچه ما دستی او میگیرم حیوانه که من به شما گفته بودم هجری را آنجا مجبور نگاه میدارن خواست که ما او را نجات بدهیم بودا او را خلاص کنیم بودا دخترم تو با کجا می روی؟ مادر من زود روزم را قید کردن نمیخواهم من هجری را میخواهم حاضر برای باز پس گرداندن هجری میروم من چیکار کنم آخر دخترم خودش رفت تو رو تر کرده رفت از پشت تو ما دوست داشتم مناسبتی بد کردی توبه کردم خدایم آخر من چیکار کردم هجری سنم ای باز آمدو اوه خوب شد که آمد من به هجری دیگر صبحانه نمیخواهم هجری فکر کردم که مرا ترک کرده رفتی بسیار زیغ شدم ولی نرفته اینجا هستی تو رو پرتفته من به کجا میروم سنم من هم همه خیلی فکر کرده بودم آخر آدم دوست داشتهش رو ترک کرده میرود مگر بیا عشقم سلام علیکم علیکم سلام مادر و پدرم هم وقتی تو رفتی بسیار زیغ شدن هجری همه خیلی نه مادر جان بله البته هیچ نپرس بسیار هجری جان بچم طاقت کن هجری جان اومدم که تو رو نجات دهم یعنی ما هم انتظار شما بودیم بیا میرویم هجری جان بیا باشم هجری تو رو به هیچ کس نمیدیم کنی اینجا بیا بچه ما تارده بهنر او رو نمیدیه ساق بقر کو بچه ما نبته بچه ما نبته مادر تو چیست تو در گیره یاری کن آخیر بیا باش ما نمیدیم سرده نام زدم را بچم بیو سرم چیکار میکنی از برای خدا پروا نکن هجری تو رو نجات میدیم ای سنم دستم بر اومد سرد دستم رو هجری تو رو هرگز به این دختر قشلاقی نمیدیم اینجا بیا بچم نره دارد هجری رو ای حاضر دستم رو میکنید دکش خودی اینجا رو ببینه دخترها زود بیاید به من یاری دهید مصفی میگم که در غربی اومده میگم که تماشا کنی اون مسکو سیتی رو تماشا کن او پایتخت فدراسیون روسیه مسکو رو تماشا کن پاگا میگم سوچی به پاریس تماشا کنی تا اومده زیقی آخی زیق ما سبب داره زیقی ما چه سبب داره حجتان تمام شده باید که گرانیتسا بگذارم آخی همین مشکله نمیرو را دیدی علم نمیرو در زنگ شرکت مهاجران محیدین دویده قدمی ایتای دومی برای در گرانیت قزاقستان میگذاریم میوی مسکو در کتگی قدمی گردی زنگ بزن و اینو میشیده ای کو میشوه رفتی این دختر کی باشد؟ نمیدونم نیلیس با محله نو کوچیده آمده است در کوچه پایان کاشانه حسن دارد خودش را زیبا صنم دنیا حس کرده است رویمش را ببین مخدا دختری مرده خشرو همه خشرو میگن رنگ شما میمون نباشه آخی شوکت چی گفته صدای تو با خود چشمانت رو میکوبم با کاشانه او حتما رفتن در کار جوره راست گفتی نکی کنی را من ببینم نه جانم یک جای گفتم میرویم مانیکور پیدیکور میکنه تو رو باور کن خاموش پایانی سر زلفی تو میدانش کار با کجا نگاه داره؟ اکه از می این دختر خشروگیش همی او چشی را خیلی تولد کرده باشه از می جان بین زیباگی رو بینی ثواب میگیری بله
ای بچه ما چی گفتیم؟ گل‌هوس های نابکار به ناموس ها دختری بیگانه را نکنه شرم نمیکنه مردن شما مردن حاضر من شما نمیشن شما چیکار میکنید؟ به خدا میکشد این دفعه آنها رو انیق میکشد انیق صبر کنید ایستد نگویم من شما رو طرف میکنید طرف قبله بکشم گفتم بکشم متهم های نابکار های کمیسر از برای خدا مرا پنهان کن که دیوانه عزمی مرا میکشه. شوکت چیکار میکنی؟ درا با اینجا درا. کجا شد بای؟ کمیسر مراد کجا شد؟ این بشرف کجا شده؟ این دشمنی من کجا گرفت؟ کی رو میکوبه؟ شوکت رو میکوبه. بله؟ شوکت به این طرف راست دویده رفت. بسیار تیز دویده. حاضر رو دستگیر میکنم. به این طرف. برا بیا. ای خدا حافظت رحمت کنه کمیسری. اگر تو نمیبودی دوم لازمی مرا میکشت. تا ازمی تو را میکشد که تو مرا میکشی شوکت. چه خیلی کمیسر میگه تا نفهمیدم. خدایا چیکار کنم من؟ چهرم را عوض کردم باز این مرا پیدا کرد. بخیر است با کجا نگاه داری کمیسر؟ چی شده است؟ مردک همین دختر ازمی را دوست میدارم من جنایته. خیر گویم که تو عاشق نازیه هستی. بگوی هم عاشق شم. ازمی نازیه را به تو میدهد. کنش میتیه. خیر داد. توی دبدبه میکند. بچه ده حوالی بوبی اکرم یاد توی به دبدبه میکنه دهنی مردم میکنه این رقص و بازی رو جدو خیر گویم که توی رو هم کردی. با تو تیلا میچسبوند. بچه ایطوری سرم تو تایی پوما تنگا و تیلا میریزه هیکل ما ای تیلا میسوزم. خیر تیلاها رو چسبوندن. عروس تیلاها رو دزدیده نمیگریزد مگر شوکت؟ بچه زنی شوکت کجا میگریزه؟ یک دقیقه بخشش همه گپوچ خیلی شنو ساختیسته. ای برادر اگر یک دقیقه دیگه دیر میکنی تلخکف میشیدم با کلو. دوستم من در این روز خورسندی از سرت را نمیخواهم پس برادر جون تبریک بگم. تبریک اکنون میرخصه در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ من خوب هستم. دیوانه چیکار دارم؟ اینجا محبس است. کارهای من خوب بود. من در اینجا چیکار میکنم؟ ای برادر زیغ نشو. خدا خواهد من نزدیکی عوف میشود. تو با چیکار مشغولی؟ یانگه چه حال داره؟ ای دفع کن او رو. پولهایم رو دزدیده گریخت. نه شوکت به تو یک چیز میگویم. این طور شدنش معلوم بود. همه گپی تو رو میگویم. من از کجا میدانم که این طور میشد؟ آن شب وقتی که من شما رو به مهمان خانه بردم. جانم شهر رو ببین چه زیبا شده است. نگفت هیچ چیز نگفت. جانم چونین نمود باشین دار میشوی؟ بر وقت میگفتم. من نو فهمیدم که او شوهر پولدار میخواسته است. همین رو بر وقت سر نگفتی؟ چه خیلی بر وقت میگفتم. مراد کمیسر این مسئله تنگا و تیلا رو زن یکم گرفته گریخ رفت فقط در کلاس نقل کرده بودم. غیر از کلاس دیگر هیچ کسی را نمیدونیست. بخیره؟ ای بیعقل من پلیس هستم. من ندانم کی میدوند. دیگر روبرویم نبرو. رو از نزدم. زود رو. ره گشتنات رنگ علی زردالو باغی خیوان ابله جوره در مسئله زن یکمون بغیر کلاس در هیچ کس نگفته بودم. چی گپه ها؟ در این موضوع بجز کلاس نبود هیچ کس خبردار. ای کجا فهمیده باشه این مور؟ یا اینکه چهرهش رو عوض کرده است؟
ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар мавзӯи асҳоби каҳф ки худованд дар қуръони карим дар бораи онҳо сура нозил кардааст суҳбат хоҳем кард. асҳоби каҳф аз бандагони хуб ва солеҳи худованд буданд ки дар як шаҳри торик ва зулматзада бо имони муҳкам ва эътиқоди қавӣ оини худопарастиро барпо доштанд. дар баробари подшоҳи золим ва бутпарасти шаҳри худ ба по хестанд ва аз худопарастӣ ва тавҳид даст бар надоштанд ва ҷавонмардона дар роҳи худованди бузург пойдорӣ ва истиқомат намуданд. ин буд ки худованд дар қуръони карим ба поси ин талоши холисона онҳоро ҷавонмардон номидааст. подшоҳи золим ва ситамгар бо номи дақёнус мардумро ба бутпарастӣ ва ширк ба худованд маҷбур мекард. ӯ худро худои мардум номида ва дигаронро водор ба итоат ва пайравӣ аз худ менамуд. куфр ва бутпарастӣ фазои шаҳрро пур карда буд. бутҳои хурду бузург дар ҳама ҷойҳои шаҳр вуҷуд дошт ва бозори бутфурӯшон гарм ва пурравнақ буд. бештари мардум дар асари зулму ситами дақёнус даст аз парастиши худованди якто бардошта ва бутпараст шуда буданд. онҳо худованди доно ва тавоноро фаромӯш карда ва аз бутҳои беарзиш ва нотавон кӯмак мехостанд. сарбозони дақёнус мардуми бо имонро маҷбур мекарданд ки ӯро худо бихонанд ва бутҳоро парастиш кунанд ва касонеро ки аз фармон сарпечӣ мекарданд ба зиндон меандохтанд ва золимона мекуштанд. дар дохили дарбори подшоҳ низ вазъият инчунин буд. ҳама аз ӯ итоат мекарданд ва ӯро ҳаммонанди худо мепарастиданд. рӯз аз рӯз дақёнус мағрур ва мағруртар мешуд ва бештар эҳсоси худоӣ мекард. аммо чун худованди бузург намехоҳад ки нури ҳақиқат дар байни бандагонаш хомӯш шавад, чароғи имонро дар дили чанд нафар аз онҳо равшан карда буд. ин чанд нафар аз дӯстони наздик ва аз мушовирони олимақоми худи дақёнус буданд ки ба тозагӣ яктопараст шуда буданд. онҳо барои ин ки битавонанд аз мансаби худ дар кохи дақёнус барои кӯмак ба мардуми бечора истифода кунанд ва пеши роҳи зулму ситами сарбозони ҳокимро бигиранд ва худашон ҳам зинда бимонанд, имондорияшонро махфӣ нигоҳ медоштанд. яке аз мушовирони дақёнус ямлихо ном дошт. ямлихо имондориашро махфӣ нигоҳ медошт. рӯзе ямлихо ва дӯстонаш дар қасри дақёнус қадам мезаданд ва саргарми гуфтугӯ буданд. ӯ афсуда ва ғамгин ба назар мерасид ва дар фикр фурӯ рафта буд. дӯстонаш нороҳатии ӯро фаҳмиданд ва аз ӯ пурсиданд: эй ямлихо, ба худо савганд ки то кунун туро инчунин нороҳат ва ғамгин надида будем. ҳатман иттифоқе афтода ки ин гуна ба фикр фурӯ рафтаӣ ва ҳарфе намезанӣ. ямлихо бо нороҳатӣ гуфт: эй дӯстони ман, дақёнус худро худои мо медонад ва аз мо мехоҳад ки ӯро итоат ва парастиш кунем ва ҳамеша таҳти фармони ӯ бошем. мо то кай бояд дини яктопарастии худро махфӣ кунем ва ӯро худои худ бихонем? дӯстонаш бо садои оҳиста ба ӯ гуфтанд: мо аз ин нигаронем ки ӯ бифаҳмад ва моро низ монанди яктопарастони дигар ба зиндон биафканаду бикушад. ямлихо рӯ ба дӯстонаш кард ва гуфт: мо дигар наметавонем бо дини яктопарастӣ дар ин шаҳр бимонем, чаро ки дақёнус дер ё зуд мефаҳмад ва моро дастгир мекунад. пас бояд ҳар чӣ зудтар бо ёрии парвардигор аз ин шаҳр берун равем. онҳо ба хонаҳои худ баргаштанд то чизҳои зарурияшонро гирифта омодаи сафар шаванд. бо зану фарзанд ва хонаву кошонаи худ видо карда ва бо шитоб аз шаҳр берун шуданд. хабари гурехтани ямлихо ва дӯстонаш ба дақёнус расид. бисьёр нороҳат ва хашмгин шуд ва фармон дод ки онҳоро пайдо кунанд ва ҳамаро бикушанд. сарбозони дақёнус барои ёфтани онҳо ба роҳ баромаданд. асҳоби каҳф роҳи худро идома доданд то ба кӯҳи онҷулус расиданд. дар болои кӯҳ ғореро диданд ва онҷоро паноҳгоҳи хубе ёфтанд. худро ба ғор расониданд. ҳангоме ки дохили ғор шуданд, бисьёр хаста буданд ва ҳамон замон хобашон бурд. сарбозони дақёнус ҳам радди пои онҳоро таъқиб карданд ва ба дунболи онҳо ба ғор расиданд. вале ба ирода ва хости худованди доно ва тавоно метарсиданд ки вориди ғор шаванд.
аз даруни ғор садое ба гӯш мерасид ки дар даруни онҳо тарсро эҷод кард ва ҳеҷ кадом ҷуръат накарданд ки ба дохили ғор дароянд. пайке ба назди Дақёнус фиристоданд ва ба ӯ гуфтанд ки яктопарастон ба даруни ғор паноҳ бурданд ва дар он ҷо махфӣ шуданд. бо дастури Дақёнус дари ғорро маҳкам бастанд то ин ки яктопарастон яъне асҳоби каҳф натавонанд аз он ҷо хориҷ шаванд ва ҳамон ҷо бимиранд. ва барои ин ки дарси ибрат барои дигарон бошад, номи онҳоро ба як лавҳи сангӣ навишта ва бар дарвозаи шаҳр овезон карданд. ҳангоме ки асҳоби каҳф дар даруни ғор хоб рафтанд, бо хост ва иродаи худованди мутаол 300 сол дар хоб монданд ва пас аз гузашти ин муддат аз хоб бедор шуданд. яке аз онҳо гуфт: эй дӯстон, чӣ қадар дар хоб мондем? дигари посух дод: хеле хаста будем, фикр мекунам ки нисфи рӯз дар хоб будем. ямлихо дар ҷавоб гуфт: худованди бузург беҳтар медонад ки чӣ қадар мо хоб рафтем. пас аз он хоби тӯлонӣ эҳсоси гуруснагии шадиде ба онҳо даст дод. қарор бар он шуд ки барои таҳияи озуқа ва ғизо ба шаҳр бираванд. ямлихо рӯ ба дӯстонаш кард ва гуфт: эй дӯстони ман, гумон мекунам ки хатар ҳанӯз дар камини мо ҳаст, бояд эҳтиёт кунем. ҳамин тавр ямлихо бо машварати дӯстонаш танҳо ба тарафи шаҳр ҳаракат кард то ғизо таҳия намояд. ӯ ки хиёл мекард ҳанӯз замони Дақёнус аст, дар роҳ оҳиста ва бо эҳтиёт ҳаракат мекард ки мабодо сарбозони Дақёнус бохабар шаванд ва ӯро дастгир кунанд. вақте ба шаҳр расид, шаҳр тамоман дигар шуда буд. аз қасри Дақёнус хабаре набуд. аз сарбозони золими Дақёнус ва ёру дӯстони қадимии худ ҳеҷ касро надид. мардуми шаҳр ҳамагӣ масеҳӣ буданд ва худои ягонаро мепарастиданд. ҳеҷ касеро намешинохт ва дар атрофи шаҳр ҳеҷ бутеро надид. хулас аз як нонфурӯш ямлихо нон харид ва ба ӯ тангаи замони Дақёнусро дод. нонфурӯш тангаи 300 сол пешинаро дид ва гумон кард ки ямлихо хазинае пайдо кардааст ва ӯро ба сарбозони шоҳи он замон супурд. сарбозон ямлихоро ба назди подишоҳи он замон бурданд. ямлихо бо дидани подишоҳи нави шаҳр тааҷҷуб кард ва пурсид: пас Дақёнус куҷо аст? ҳоким посух дод: эй марди ғариб, ту девона шудаӣ? аз замони Дақёнус 300 сол гузаштааст. ямлихо гуфт: эй ҳоким, ман шуморо то ба ҳол надидаам ва сарбозон ва мушовирони шуморо низ аслан намешиносам. ҳоким аз ӯ пурсид: ту кӣ ҳастӣ? ямлихо саргузашти зиндагии худ ва дӯстонашро ба он шоҳ нақл кард, вале шоҳ ба ин бовар накард, то ин ки яке аз мушовирони шоҳ рӯ ба ӯ кард ва гуфт: эй подишоҳи бузург, ман шунидаам ки Дақёнус номи он чанд нафарро ки дар замони ӯ аз шаҳр фирор карданд, бар рӯи лавҳи сангӣ навишта дар шаҳр овезон карда буд. бо пешниҳоди он мушовир лавҳи сангиро ки номи асҳоби каҳф бар рӯи он навишта шуда буд оварданд. ямлихо номи худ ва дӯстонашро ки дар ғор буданд ба забон овард ва ҳоким номи онҳоро бар рӯи лавҳ дид ва ҳамин тавр суханони ӯро бовар кард. хабари зинда шудани асҳоби каҳф ба сурат дар шаҳр ва атрофи он печид ва мардуми муваҳҳид ва худопараст бо дидани ин мӯъҷизаи бузурги худованд хушҳол ва шодмон шуданд ва имонашон мустаҳкамтар шуд. ямлихо ба даруни ғор рафт ва моҷароро барои дӯстонаш бозгӯ кард. онҳо низ бо фаҳмидани ин мӯъҷизаи бузурги илоҳӣ ки 300 сол онҳоро дар хоб зинда нигоҳ доштааст, шодмон шуданд ва худоро шукр карданд ва аз хушҳолӣ гирья карданд. ямлихо рӯ ба дӯстонаш кард ва гуфт: эй дӯстони ман, эй ҷавонмардон, аз ин ки худованд бар мо миннат ниҳод ва моро шоистаи ин мӯъҷизаи азим донист, ӯро сипос мегӯем. худованди бузург мехост ки бо ин мӯъҷиза ҳам имони мардуми худопарасти ин рӯзгорро муҳкамтар кунад ва ҳам моро аз дасти Дақёнус ва бутпарастони он рӯзгор раҳоӣ бахшад. ҳоло дигар маъмурияти мо поён ёфт ва беҳтар аст ки барои ҳамеша ба назди Парвардигори худ биравем. онҳо дастҳои худро ба тарафи осмон баланд карданд ва аз худованди мутаол хостанд ки онҳоро барои ҳамеша ба назди худ бибарад.
خداوند هم دعای آن جوان مردها را اجابت کرد و آنها برای همیشه به جهان دیگر رفتند و همین طور اصحاب کهف که از بندگان موحد و پاک خداوند بودند به حیات ابدی رسیدند. مردم هم برای زنده نگه داشتن یاد و خاطر این جوان مردان در کنار آن غار مسجدی بزرگ ساختند و به عبادت و پرستش خداوند یکتا مشغول شدند. خداوند ایمان ما را مثل ایمان اصحاب کهف مستحکم گرداند. آمین. олам он одамҳо боз омаданд. шуд аз паси коратон шавед, ман мебинам. хонум савсан зуд меоям. шумо чӣ мехоҳед? чанд бор ба шумо гуфтам ҳамин хел не, ман ин ҷоро намедиҳам гуфтам. гӯш кун, ин ҷоро маҳкам мекунем. дар ин ҷо ҳамаро розӣ кардем, танҳо ту мондӣ. ин ҷоро чапа мекунем, меҳмонхона мекунем. маро асабӣ накун, ба ин ҳуҷҷат имзо гузор. чӣ кор карда истодаӣ? аз ҷонат безор шудӣ? аз ҷонат безор шудӣ? ҳозир туро мепаронам. من کمیسر مراد هستم. اینجا 3 تا راهزن است. آمده اینها را به نظارتخانه برید. بعداً می‌بینیم. خوب هستید؟ бо ёрии шумо ташаккури зиёд. агар шумо намеомадед ман намедонам чӣ кор мекардам. خواهش میکنم. این وظیفه ما است. раҳмат. گروه پلیسان حاضر به اینجا میآیند. عملیات را اجرا میکنند. برای کار. такроран ташаккури зиёд. номи ман олам аст. بخشش. من کمیسر مراد. аз шиносоӣ шодам. باکی نه. همش گذشت. دیگر جای تشویش شدنش نیست خانم. شما آرام شوید. حالا پلیس آمده همش را حل میکند. ناراحت نشوید. برادرم هم همین خیل به همه یاری میداد. او هم همین خیل عروس باز بود. انیق تو برادرم کلتا کلس هستی. روزتان بخیر باشد. چمن دیدی بازوری آقای سعدی و سایرامه به خانه روی کردم. شما هجری ما رفتین؟ به آواز برآمده میریم. گویا که پسری تو رو ما اینجا مجبور داشتیم. نمیفهم تو میخوایی که بچه ما در همینجا بمونه یا نمونه؟ چند باری دیگر گویم نمیخواهم. من هم نمیخواهم. پس پسرت رو گرفته رفتنده میریم. چمن امروز باید یک جای باشیم. برای دختر ترا ای بچه ما جدا کردن باید که یک فکره باشیم. میفهمی؟ خوب ما چیکار کرده میتوانیم که نقش خشتامن ظالم بازی میکنیم. ای خدای جانم بیا ما. من به پسری تو همه کارهای مشکل رو فرمودم کرد. یگان گپ نگفت. هیچی نمیگه. بچه ما رنگ گوسفند یک روی کاری باز بینم کنه. هیچی نمیگه. من به دختر ترا خشتامن جاهل میشم. دختری من؟ ها بین حاضر میبینی. از قفای ما بیا. هر دی شما کو مرا نگاه کنین. دخترم تو ایراستی کلین ما شدن میخوایی یا نمیخوایی؟ میخواهم. از حد زیاد میخواهم مادر جان. نیکی میدونی دخترم کلین ما شدن آسان نیست.
танам камтар бориктар буд? ҳиҷрӣ дар ҷод бест. чишмома сӯхта гирифт. агар дар вақти реза кардани пиёз ай чашмот об реза нашидӣ, нагузаштӣ. вале дар реза кардани пиёз аз чашми ҳама об мерезад. ин чизи муқаррарӣ аст? ман намедонам. ай чашмот об рехт, нагузаштӣ. ай, ман ҳаргиз қабул намекунам. яъне ҳиҷрӣ, писарам, вақте бо духтарам хонадор шавӣ, ҳамеша ба ӯ фармон медиҳӣ ки пиёз реза кунад магар? яъне духтарамро ҳамин хел гирён мекунӣ? не модарҷон, ин хел мешавад магар? ман реза мекунам, пиёз ба ман таъсир намекунад. ҳиҷрӣ, чӣ хела ки пиёз ба ту таъсир намекардааст? ту реза намекунӣ ку ӯ реза мекунад. не, ба худо ки не, қабул намекунам. ман духтарамро ҳаргиз нагуфтам ки пиёз реза кунад. чаман, гӯё ки ман ҳиҷрида ёд дода бошам. ин хел намешавад. ин қоидаи хонаи мо ай. арӯсе ки ба хонаи мо меоя албатта пиёз реза мекунад. не, ман қабул намекунам. яъне духтарам, агар ту ба хонаи инҳо равӣ, дар хонаи инҳо мисли хизматгор ҳамеша пиёз реза мекунӣ. не, қабул намекунам. як қопча пиёз мехарам, санам ҳамашро реза мекунад. ту чиҳо мегӯӣ? ман пиёз реза кардан намехоҳам. ҳиҷрӣ, тамом, якҷоя аз уҳда ин мебароем. реза кардан мехоҳӣ? ҳо. шуд. гир, пӯст кун, баъд реза кун. мебинем кофист охира? бе ин ҳам модарат муносибати бад мекунад. ба гриппа фоида дорад. пас бихӯр. мехӯрам. киртаи бачаи ма бояд ранги ҷадвал рост боша. ин кор осон аст, бисёр зур карда истодаи ту. агар осон бошад биё ту дарзмол кун. ҳиҷрӣ, бисёр гап мезанӣ. бин, иҷаш дарзмол нашидааст. чӣ хел модар, аз ҳама зиёд ман ҳамин ҷоро дарзмол кардам. духтарам, курку нестӣ? намебинӣ ҷинҷа иҷа? куҷояш ҷинҷаст? бисёр мехоҳам фаҳмам. шумо ҳам бинед. ҷинҷае ку? охиро чаҷон, ягон ҷояш ҷинҷ нест ку? ҳиҷрӣ бачам, ту ҳам кур шудай, намебинӣ? чашмота калом кушо. бӯи чӣ боша? бин, охир ҳеҷ чиз нест. вай, киртара сӯзон. ай, гир. бисмиллоҳ. ягон чиз нашудааст. ҳамаш хуб аст. инро мешавад поргӣ кунӣ. ҳозир ҳамин куртаи даридагӣ дармуд аст. вақте дарзмол мекард, киртара сӯзон, боз ҳам нагузашт. беҳнарай. вале як дақиқа, ту духтари маро беҳунар гуфта наметавонӣ? гапатро дониста зан. охи чаман, беҳунар меган. чӣ бигум дига? худат дидӣ ку? чаҷон мара ҳамин хел маъқул аст. ин хел намешавад. имрӯз киртара сӯзон, оянда хитта месӯзонам. ҳиҷрӣ, модарат чӣ мегӯяд охир? модарат чаро ҳамеша бо ман гапҳои бад мегӯяд? модари ту бо ман рафтори бад мекунад. тамом, зиқ нашав майдачам. чаҷон, бо ин гапҳоятон дили санамро шикастӣ. бачам, келине ки ба хонаи мо меояд, набояд ки беҳунар боша. вале модар. вале мали нест духтарҷонам. яъне худат бо ин муаззин хонадор шудан мехоҳӣ духтарам. иншоалло ҳамаш хуб аст. худованд қабул гардониду. худоё, худованду дар дили чаҷонам раҳм бандоз ки қабул кунад тирезои шидагии санама. нашудааст. ин се қаватай бинед. чӣ хел нашудааст охир? ҳама тарафашро тоза кардам. бу бинед вал мекунад. нашудааст духтарам. чӣ хел охир? духтарам, чӣ хел гуфта напурс. ту ҳозир дар он тиреза диромада пӯшам тоза мекунӣ. фаҳмидӣ? ку бигзар. гузар. маро мисли хизматгор кардааст. модар, ту ягон чӣ бигӯ охир. чӣ кор кунам духтарам? ту интихоб кардӣ ки келини ин зан шавӣ. вақтат рафте содай.
این کار با من معقول نیست. معقولت شوه. خوب. سانم بسم الله بگو. چه با سانم نقل تایلوی تیرزا. احتیاط کن. هجری چرا آنجا استودایی؟ به یوریم کن میترسم. تمام آمدم. سانم بسم الله بگو بگذر. بقف یورم. بچم یک طرف بست. یاردم نکه که حالش بد می شود. ایو چه ایست تو سانم میافته؟ بیا. توزه کن. هر خودت میدونی. انا دیدی چمن این خیل نمی شود. ایو چه میداد؟ قبول نیست. مادر این رو چه توزه کنم؟ نمیدونم دخترم. بچه کد قب؟ چی؟ از این شم نگذشت. انا میخواه اجری توانستم؟ خوبینم؟ نه نشید. چی؟ هجری چه خیلی باید شد؟ ای چم نگذشتی. سانم مایده چم در درون منتظریم. انا مرحمت مادر جان. بگی سرشید یا بسم الله. نتیجه را میخونم. با دقت گوش کنین. انا همی دختری که میبینین کلی نیمه شده نمیتونم. مادر من از امتحان نگذاشتم. چیکار کنم دخترم زیخ نشو؟ به این هم اگر با هجری خانه‌دار میشدی با تو مناسبت بد میکردن. خوب شد زیخ نشو. آچا جان امتحانی سنم رو یگان خیلی دیگر کرده نمیشود؟ نمیشود بچم. نتیجه انیقای ایواز کرده نمیشود. هجری مادری تو با من همیشه رفتاری بد میکند. میخواهم بفهمم که ما خانه‌دار شویم همین خیل میشود. بدون یگان تا این کارا را من نمیکنم. از حاضر میگویم. تمام جانی من عصبی نشو. ما یک جای میکنیم این کارها رو. یک جای میکنیم؟ هوا چه خیلی یک جای میکنیم. اگر کاری باشه تو آن را میکنی من نمیکنم. ای بس که کودکم هجری تولد کنه نمیشود. تو دیگر برای چی در کاری نفهمیدم. آفرین دخترم آفرین. من با تو بسیار میفخرم دخترم. آفرین. هیچ خودت رو غمگین نکن. هیچ. چرا غمگین میشدم مادر؟ البته که نمیشوم. مرا ببخش هجری جان. با تو با این شرطها خانه‌دار شدنمون غیر امکان است. سنم چی سنم؟ این خیل باشه ما بچه ما اینجا گرفته میرم. البته چیکار کنیم؟ هجری؟ سنم رفتیم بچم. هجری به هیچ کجا نرو. مرا تنها نگذار. من باید کی را بمخیر. مادر جان التماس ما رو جدا نکنید. ما یکدیگر رو بسیار دوست می‌داریم. چی قدری که خواهید با من مناسبت بد کنید. لازم شود همه کارهای خونتون رو من خودم میکنم. باز با اول برگشتیم. ای دختر تو دیوانه یا خودت به دیوانگی زده؟ من این قدر گپای سختت گفتم بیناموس بدای بازم هجری میگویی.
рафтем. илтимос моро ҷудо накунед модарҷон. охир ман девона нестам, вале девонавор ҳиҷриро дӯст медорам. бе ин ҳам дӯстдоштаҳоро ҷудо кардан гуноҳ нест магар? ой дар асабон бозӣ кардӣ бринуса. ай ист осия, аз барои худо ист. ба куҷо меравӣ? охир бояд онҳоро ҷудо мекардӣ? эзанак, расму русуми бобогимон ҳеҷ фоида накард. ягон нақшаи дига кашидан дар кор. ман бирам ки кором бисёр аст. ана ҳамин хел охир ӯ ҳаёти он духтарро наҷот додааст. бечора духтар қариб ки мемурдааст. худоро шукр ки комиссар мурод онҷо будааст. ана ӯ ҳам омад, қаҳрамони маҳалламон, наҷотдиҳандаи зебое ки ба ҳамаи занҳо ҳамеша ёрӣ медиҳад. салом духтарҳо, салом. духтарҳо, рафтем, дар ошхона кори зиёд аст. рафтем, меравем. рафтем. нишастан мумкин аст? куҷо шудӣ ту? нақши полисро мебозидӣ? нақши полис? соҳиби кошонаи ҳуснро наҷот додаӣ? рашкат бурда? ту рашк кардӣ, ҳа? беҳуда ин кор накун духтар. ба ман бисёр зиёд ошиқ ҳастӣ. чиҳо гуфта истодаӣ ту, ҳа? ман барои хубии худат гуфтам. ҳоло ту хуб шифо наёфтаӣ? бас кун охир Зайнаб. ошиқ ҳастӣ, аз чашмонат маълум аст охир. бас кун. ту ба ман ошиқ ҳастӣ. ман ҳа? каме бихандам. вале ин субҳ дар хобат ин хел нагуфтӣ? дар хобам? чӣ гуфтаам ки? илтимос нарав. мурод, инҷо ҳастам, шуд намеравам. дар наздам бош. илтимос нарав. намеравам. илтимос нарав. мурод, бедор шав. илтимос танҳо нагузор. инҷо ҳастам мурод. ана ҳамин хел гуфтӣ ҷонам. аз куҷо фаҳмидӣ ки ба ту гуфтам? бас куне, ғайр аз ман ба кӣ мегӯӣ ту дигар? гуфтӣ иҷозат намедиҳам ки ба ту зарар расонанд. ғайр аз ман ба кӣ дигар метавонӣ ин гапро гӯӣ? барои ман қариб мемурдӣ. вай, биё масъалаи ишқро инҷо мепӯшем. яъне агар нохост ба ту хушомада бошам, бахшиш мепурсам ҷаноби мурод. ҳеҷ напурсан. ман ҳам барои ту шуда мурдан мехостам. қариб мемурдӣ охир. салом хонум Олам. салом ҷаноби мурод. аз ин ҷо мегузаштам, ногаҳон шуморо дидам. хостам такроран ташаккур гӯям. хоҳиш мекунам. марҳамат, шинед, чой нӯшем. ман нав ба ин маҳалла омадам. якчанд чиз лозим аст рафта онҳоро бояд ҳал кунам. чӣ хел хуба? ман ҳам дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунам, дар кӯчаи айнӣ. чӣ хел тасодуфи хуб, дар як кӯча зиндагӣ мекардаем. ҳамсоя будаем ку? бале охир. ҳамсоя? бале. бисёр хуб. ман бояд равам. барои даъвататон ташаккури зиёд. ягон вақти дигар менӯшем. рӯз бахайр ҷаноби мурод. рӯз бахайр. барори кор. то боздид. то боздид. чизе шудааст? ё ин ки боз рашк кардӣ? маълум шуд ки қаҳрамони маҳалламон интихоб надоштааст. ба фикри ман Зайнаб ба Олам бисёр ҳам рашк кард. ай маҳалламон ба наздикӣ бисёр саҳнаи бузурги ишқро намоиш хоҳад дод. ҳоло мебинем. ҳамкор, чӣ кор кардӣ? он рамзро пайдо кардӣ? не, аз куҷо ҳеҷ чизро пайдо накардам. ҳамкор, то муфтиёт ҳам рафтам. дар зери калимаи муаззин чизе нест. аз куҷо меёбем мо ин ҷанговарро? намедонам охир. дар ин ҳодиса чаро ҷанговар омада Зайнабро наҷот дод, нафаҳмидам. ҳа? ҷавобаш нест.
در عقلم تنها یک فکر است. این جنگاور از نزدیکانمان است، یعنی نفر نزدیکمان است. سلام علیکم. санамро ба бозор бурдам, гуфтам то омадани шуморо як бинам. سلام علیکم هجری. بفرما بیاشین. همونجا خالیه؟ بیا بشین. هوا خوب کرده است ماشاءالله. انیق میدانم جنگاور آدمی نزدیکی ما است. جنگاور را باید زود پیدا کنم. وظیفه آخرانم است و فکرم زبید راست میگوید. نفری هست که باید او را شناسیم، ولی کی باشد؟ یا خدایا چی گپ شده باشد؟ یا هر دو این درباره جنگاور فکر دارند؟ اگر جنگاور را یابم کی بودنی کارت کلاس را میفهمم، ولی اول باید جنگاور را یابم. کی باشد؟ مؤذین. کی باشد این مؤذین؟ باری بسیار خوب و ارزانی افتاد. نه گلمراد؟